asinazo imoto ama-ambulances anele njenge-province yaKwaZulu Natal. Siyazama-ke unyaka nonyaka ukuthi nakukhona imali esitholayo sikwazi ukuthi sizame ukukhuphula i-fleet yethu, siyibiza nge-fleet iy'moto zonke uma ziphelele. Kodwa lokho kwenza ukuthi noma ukushoda kwey'moto zethu kwenza ukuthi nesikhathi esiphendula ngaso uma ngabe kukhona abantu abathola ababiza i-ambulance kungabi lesikhathi ekuyaye kufanele siphendule ngaso, okuyinto-ke esiphatha kabi yenza ukuthi sizame ngakho konke okusemandleni ukuthi siyilungise leyo nto. Yingakho uma ngabe sithole ama-complaints lawa esiwatholile sisukumele phezulu. Uyabona nje izolo bekumhla ka-31, day before that bekumhla ka-30, ngithole umyalezo oqhamuka kunobhala ka-ANC onginikeza ivideo ye-ambulance eme phambi kwesitoro esithengisa izinto zokwakha. Siyayibona futhi kuleyo ambulance kuyabonakala amafastela ayathathwa afakwa kwi-ambulance, iminyango yokwakha ifakwa kwi-ambulance. Ngenhlanhla leyo video ibikhombisa ukuthi ubani isikhathi, ibikhombisa nane-registration okwenza ukuthi sikwazi ukuthola ukuthi ubani obehamba ngaleyo moto leyo. Izolo uNdunankulu naye uthole enye complaint ethi kuthiwa i-ambulance yethu ibimile phambi kwethaveni sinama-hour imile. Again nalapho abantu basisizile ngoba basinikeze ama-details aphelele sakwazi ukuthi si-investigate. So sikhuluma njena siyazi ukuthi le ambulance ebime phambi kwethaveni ama-hour nama-hour ibihamba ubani. Le ambulance esuke yazothatha izinto zokwakha ibihamba ubani. By the way, le ambulance ebizothatha izinto zokwakha ibiseThekwini, kodwa uma sesiyi-investigator siyabona ukuthi i-ambulance yasoGwini, i-ambulance esebenzele oGwini. So kusho ukuthi khona umuntu nje othathe isinqumo sokuthi ahambe yonke indlela asuka oGwini ezeThekwini azoyisebenzisa i-ambulance ngendlela okungeyona. Kusiphatha kabi-ke lokho ngoba ngesikhathi i-ambulance ihleli lana yenza izinto okungafanele ngabe iyazenza, kukhona umama otetayo ongakwazi ukuthi asizakale, kukhona umuntu olimele, kukhona umuntu ogulayo, just because kunalabantu abadecide ukusebenzisa ama-ambulances ethu ngendlela okungeyona yona. Siyafisa kodwa ukusho ukuthi akubona bonke abasebenzi bezempilo abenza lokho, ileyo number few ekwenzayo lokho, and siyafisa ukusho ukuthi ngeke sikutolerate lokho. Njengoba sesiqalile si-investigator sizo-acta and si-acte very decisively kulaba abenza lokho. Uma ngabe umthetho uphoqa ukuthi nabo akube khona iy'nyathelo, sizosithatha iy'nyathelo singabi namahloni. Ngiyafisa futhi ukusho ukuthi emphakathini moving forward siyacela ukubambisana nomphakathi. Lapho bona khona i-ambulance yethu ingasetshenziswa ngendlela okuyiyona yona, ungacomplaini kuphela, ungakhulumi kuphela eceleni. Shutha i-number plate, ushuthe nomuntu nangabe ukwazi ukumshutha usithumelele so that sikwazi ukuthi siyilandelele leyo ndaba.